Sebab ramai yang minta full itinerary journey Trans-Siberian aku dari Ulaanbaatar ke Moskow. So hari ni aku kongsikan laju-laju. Bermula di Ulaanbaatar, Mongolia. Stay 4 hari 3 malam. Di Ulaanbaatar, korang boleh pusing-pusing City Center, pergi Suku Batar Square, Genghis Khan Statue Complex, Terish National Park naik kuda dan bermalam 3. Dari Ulaanbaatar, naik Trans-Mongolian sampai ke Irkutsk, Russia. Perjalanan ambil masa 24 jam. Naik kabin second class. Stay 3 hari 2 malam di Irkutsk. Di Irkutsk, korang pergi ke Talsi Museum di Pekan Lisvianka untuk ke Tasik Baikal. Di Tasik Baikal, makan ikan mul, naik bot pusing-pusing Tasik selama 1 jam dan naik ke viewpoint untuk gambar. Next, korang naik train Trans-Siberian dari Irkutsk ke Ekaterinburg. Perjalanan ambil masa 56 jam. Naik kabin second class. Stay 3 hari 2 malam di Ekaterinburg. Di Ekaterinburg, pergi monumen Europe Asia Border, Gadinayama, Masjid Imam Ismaila Al-Bukhari dan santai-santai di sekitar Platinka. Seterusnya, naik Euroline dari Ekaterinburg ke Kazan. Perjalanan ambil masa 24 jam naik kabin second class. Stay 3 hari 2 malam di Kazan. Di Kazan, pergi ke Bauman Street, Kazan Wedding Palace, Kazan Kremlin, Masjid Kul Sharif untuk tengok sunset. Yang terakhir, perjalanan naik train Euroline dari Kazan ke Moskow. Ambil masa 12 jam, iaitu 1 malam dalam train. Stay 4 hari 3 malam di Moskow supaya tak rushing. Di Moskow, pergi ke Ismailovo Market, Arbat Street, Gum Shopping Mall, Red Square, Saint Basil Cathedral, explore underground metro station seperti Komsomolskaya, Novolobotskaya, Kivskaya Metro Station dan juga Park Popdi. Jangan lupa singgah Universiti Moskow. Kalau ada yang nak ikut, jom. Aku bawa tahun depan.